Okay, small line, remember line. Nila. So bola. Masih dia koi kanongi matang da ellipse ki matang tau tu ne. Go. Loading later. Aduna ellipse ki definition ay pi kan ta kamai pi ki ba. Ellipse ki definition pi kan ta ngarang hypet introduction macha an tor mam ni ko. Ellipse ki definition ay pi matam da. Kitang pictan ya. Pi sama da kai sakra. Pi में half की बनी स्लेरा सिदम लेरा चला standard equation of ellipse I picture jam chow chow thumbler and methods. I'm sorry for this. Standard question. Yeah, I got. I don't know how is it. How is it going to tonight? I can't do the key. I have it. Ellipse ko na kamay to ya kanda ina yib do
focus cover point ni legane point ni yare ko focus cover point ni legane f1 ga f2 ga yare ko aduga nangna thirak tu jigadromba adugumba point mayam du ne karama point ha kanda nangna atha pon ma matamda sen chibu ge thapa f1 ko p1 ko point am lele mathang p2 go point am thi du ne karama point ha kanda nangna focus ani du gi ara pa sum yeng mo matamda ko chap mana ga du parabola ki type ta sirana style am ni ko chara ba chap mana ga du ne sigi point mayam ja sigi point adugum point mayam karama point mayam na ka nang focus ani du gi ara pa lobo matamda ko distance to arapa lower ga tinjana bi fall dot distance so mana tarba adugum point mayam nu sem locus to kari ka ba akhoi ke no ka ba ellipse ka ya yare ko adune ellipse ka aduga kadorba hauji dog tu standard equation of ellipse adu ellipse ta kari yaw ge jo ha bejing ge ellipse ta yaw je kari no kanda na center ko bangam yaw ne center ko bangam ga ari ko c ko center ko bangam ga adu sira nana axis to singe nangi x axis to selera ari ko adu go y axis to selera ari ko maming ne si terminology ni tholok tu je sina center du ni sigi centers dagi nangi sigi vertex ko maton je khona vertex ko ya do si vertex ni se jo vertex ni yare ko se jo vertex ko se jo vertex ko yare ko aduna center dagi vertex pau nangna sigi chingi balai ja sibu x axis da lay ko se x axis da lay bani x axis da lay ba sim la sijna a thola je ai center dai na ke dor ba vertex bu lay ba lay aduga center da gi vertex atuba vertex samju lay songi vertex samani ko x axis da lay ba vertex ni sang ma na duni center da gi vertex ra tu se lay im lay si lay ji ju si lay ji na b thola gya si lay ji na b thola gya aduga ye onang ho jai je vertex ani da amane di sangamani chamana bju yai ko a ga b ga je ani asang ba je a ga b chamana ba yai ado amana di soi sangamani a na sang khala je ba doi tardi a je kari ko ya ba semi major axis ko ya axis ne ma je a je axis ne adu da major wi ba so axis ne ba ni je na kanda adu semi di wi du ni ko ai di tangkhai work tu ne full one de ko e ai je tangkhai ne center de na radius ki tab ne aduna semi major axis or radius ko we semi major radius ko we yar ko b ne ka yo ga ka anda semi minor axis ko we or radius ko we yar ko sim yar ado city just terminology ni sira hin bakai miaute yare ko aduna naonda kanoma piram tardi parabola sorry ellipse piram tardi kari piram ne ba nangi semi major axis ka semi minor axis ka piram gane semi major axis ai tardi ma x axis ta kayam ka e ha yare ko semi minor axis ai tardi ma y axis ta kayam ka e ha ne yare ko ai se center de vertex ara pangai do simyare center jai o tholo se o tholo yare ko simlare adu terminal se le adu nganda hauji nangi keno je standard equation ni rak je mansra noi paradu standard equation ai je karam kan standard equation o ga ka nangi nangi ellipse to magi axis ani do kari semi major axis ka semi minor axis ka magi axis ani do kari de loiba magi axis ani do x axis amsung y axis da leiraba aduga magi center duna nangi x y axis ki origin da leitarba adugi magi focus ani dudi kai da leirani nangi x axis da leitarba adui dardi nangi ka doraba nangi ellipse ki equation do standard equation ai ga ne
Quite idealization, manus right. The equation of an ellipse is simplest. It's if the center of the ellipse center is at the origin and the focus are at the x-axis or y-axis. Focus the x-axis and the y-axis labor to magi center and origin the later in the ellipse. It is very simplest. Yareko. Adum ganda other way ba simple see ellipse equation is x square ni by haraga my x da my kayam ka khige jong a ka kilometer a square plus y square by b square equals to 1. Yare go si yare adumara yare go adu nang na cd kenogi plate win lay adu yung na lem tardi hyperthread nang x axis da kak paduna PM ba adu y axis da kak paduna chawram tar ba nangi keno ellipse to sila ko sumaina sina phet oi ba ellipse sina helian yum ne yar ko helian yum ba phet oi ba ellipse ni adu kari gumba magi manau pa gumna thin oi ba ellipse am le khale sina phet my manau pa gumba thin oi ba ellipse am le khale slim oi ba ta lanchen bagumba sina swala ta masire sira semi major axis do koi semi major axis poi ta di en lo ya do semi minor axis poi ta de koi kai na ba b na lo ya aduna nang sira b thamba ne ba kai noi b thamba ja hauji x axis da mai kai ja minor oi sale ba ai di pick na ka le ba aduna ni b tholi je adu sira di nang a thol ka ne ba kai gino is the major axis ne ba do adu da nang equation do kai warni x square by x makha da de dum nang kai no thambi wa ba do nangi minor axis ki sorry nangi x ta kam ka e du ki square plus y square by y da di nang kaino da kam ka e du ki y da kam ka e du ki square and equals to 1 so my tham right the 1 tham go kenam jang na sana a square x mo pha a square sana x mo b square ro je ka you know I kan da si gi ja kaino slim moi bai ne thin moi bai ne thin ellipse hai ta sina pet ellipse lamche helen yum sina lanchen bugumba aduna lanchen bai case di a do x and y axis da le ne ba yare ko adu ko helen case di a do no da le ne aduna equation is mai gane equation is simplest form da equation ni very like ko the parabola khane je parabola da di variable ni of the omni square yaw ne ma yaw ro ba sira di ellipse da di ma yaw kane si gyan ta bra na no gyan ta bra ma ya man ta ne ro tai ko chu gyan ta is big yaw len ta na se ya adagi huje hoi do di je sim thala lai chala krong se jibo lai cha jam sangam de ngam gi dia bin pha dri bang de sila adu mathang na ko yau ji ka phajaba kaino ma yeng ji ellipse ki criteria ma ai na ho sai gare kai hai ra ba non se x axis y axis le sila
nangi ellipse to smile layer. Oops. Come on, my boy. यार है तो easy यार. nangi ellipse to smile layer. यार को focus नहीं तो smile layer नहीं. यार को F1 के F2 का चले रहा. focus नहीं तो. the focus के अच्छे दिखांग रे को आज के तो mana ellipse focus ni shamai ni focus ni is the ginang na point do the point low bokuting adum point do sigi focus ni sigi athap du all ga tinna phone da constant ta na ba ko da moina kan se nang si point am low re shirina si bu ga thap ja p1 go ro si point p1 go ro si bu ga thap ja ai P1 F1 plus P2 F2 ye athapaga point any point lower so the point am lowers anywhere mapam chatning basalo P2 F1 equals plus P2 F3 sitine fold je mana ne yar ko focus ani du gi P1 na kyam la pi sitine fold ga yar ko focus on into P2 any point where P1 P2 ij the ellipse level point where see the definition of ellipse asi ga tang na swai the tor lu yani yar ko si gi point the tor dum so point khu mak ta bi si point the tor dum ya ne si P3 to lo yar ko constant way na ba ngandar bai na ja the distance of any point on the ellipse the sum of the distance the sum of the distance of any point on the ellipse from their foci is kedaraba always constant way ne the constant bel hong oi ba sama ta ne ba ina ji yar ko aning ji kan dai ko aduni hong oi sama ta ra khane yar ko aduna ina have do any point oi duni aduna p3 ai ba point da juma mana ga ne ba adu p3 ai ba point da ne sa da mai olo focus on is the gara pa ne sein si bu gara pa ga p3 f2 sei si bu gara pa ga plus kadai bara paga sein sibu kya ra paga mana ga dumne sin kya hai ba plus p3 f1 kya ra paga simana sije constant da ga dumne sai value da ga dumne yar ko na sai value ngai ni kya ba p1 f1 plus p1 f2 equals to p2 f1 plus p2 f2 yar ko siloi tin sai fall jaloi mana ga dumne hamni ko sa the definition of ellipse ne ado je moina mafam gu jimak ta samana ga dumne hari ba mana dui value je kai nu yeng je ado nang na khange ba ma akoi semi major axis je kala sirin se bung ne hai gem ne to sirin se bung ne semi major axis se sirin se bung ne e da gem ni ko se se bung se e da gem ta gi ko semi major axis e ta gi ado semi minor axis ti kya ta gi ba asle se bung se b da gem ni and ko adi x si buk da kyam kai do si b ta gimna se se bun e ta gimna asim de khange adu ga hoji sa sina to information je ngo ba hoji khoina puthok tu je si puthok tu ne ab sing ang je p3 f2 plus p3 f1 haide siraina p3 de ne f2 de sirin se bu green portion je plus sigi black portion p3 f1 utinai fo ado na hoji confirm ta re kari confirm ta re sigi black city f1 de na kadai bung ne ba f1 dai da tinjang puduna sigi p3 buk tinjai fall ne sigi sigi ke no sidi f1 p3 ajdi yar ko f1 p hauju pu thodu je kai ne ba green portion jina p3 f2 ni plus black portion jina ka ba p3 f1 ne sigi value pu thong ngi ne bai ado ai na hoji confirm da do je p3 f2 jidi to p3 f2 f2 sele ko p3 f2 jidi kari ga samana ga ni siga jaga samara gani e si point jai sera heta jalo se e jalo yare ko p3 f2 je kai mana gane ba a f1 ya mana gane ba yanda bro kari gino si ellipse the symmetric way to ne aduna si focus ani se lei ne f1 amsung f2 focus ani lei gram ne f1 amsung se ne f2 focus ani lei gram ne yare ko vertex ong e har ba vertex ki focus 1 ga ra pa ga si
P3 है vertex लगी से ये focus F2 के अराप का माना कर तुमने अदुना नहीं आइने से F2 P3 की वैल्यू से A F1 के माना करने हैं इसे असीम यार नहीं है को अदुना F2 P3 की महत्ता है P3 F2 की महत्ता इन्हें A F1 से लाई जे plus करना तंजिला करने बसरा करना तंजिला करने का नंगे P3 F1 P3 F1 से F1 P3 है बस हमारे को कुछ बात है अदु इधर ये उज्जैन करी दार के नंग A F1 plus F1 P3 अदु तारीख क्या तारीख whole A P3 तारीख आसांग बस की A P3 यार बस की pull up सीजे तारीख pull up सीजे क्या तारीख बा अदु नंग ना हुजी कहीं वन भाई से सीगी P3 यार वो points दगी focus अनी की अरापा है दी P2 दगी plus F1 दगी plus F2 दगी अनी की अरापा वन भाई से कहीं तो वरम ड्राइवर सीगी आसांग pull up से वन बोले में अदु सीधी क्या आसांग बस सीधी नसागी semi minor exists तो semi major exists तो 2 times नेबा तो सी A सांग रमी तो अकोइन सा A सांग याब तो सी समा symmetric way याब तो ellipse ती सी जो A सांग रम ने अदो सी twice A सांग अंसी की value जिक्या तारे twice A तारे सी नाइंग इसे केम तना तिया करी ने बस नाइंग इसे नंगी करो तो Mana the definition of ellipse की definition है बा मतलब कमाई से में ellipse अदु को point में आम जो की locus ने बा करम बा point में आम की focus अनी दो point में आम जो की focus अनी जो की आराप दो थिन ने फोल द constant value उम्पी करने होंग बना रो value सब मारा बम पिरा करने अदु को point में आम जो की locus सुने है किमने अदु मोइन होंग नाइ द value म सब मारा value उम तारा करने बा आइदी आई ना उजाई दो P1 F1 plus P1 F2 के सांग होगा P2 F1 plus P2 F2 के सांग वो सिम याम लोई माना नहीं है बने अदु कई द माना ले में बा twice द माना ही twice टाइप करे बा twice of the length of the semi major axis ये द semi major axis ना semi major axis की double जी वो के ने बा करीबो मो ये constant value उम ताने अब ellipse की definition दा सी ज्ञान तारो सी ज्ञान तारो twice A constant value twice A ताने है ना उसी के अंदर आई को बार जाओ रो बोंग से जो बार जाओ रो बोंग अतई जम ता रो बोंग बाय ना रो अदर स्को को बुया दे आई ना जने नोई स्मार्ट वेब एनवायरनमेंट से मन स्मार्ट वेब माइंडसेट हम लगे तुम ना जे ओजाना ता नि हम काउ नि होरिन हम पाना नि अदु केम काना दे ज्ञान तार बार रे ना जे लंचन में ज्ञान तार बा केम काना दे ओजान ताई ना जब खंग न होनो को तुम ने ओसि बा पु न होनो को तुम ने काउ सो काउ रि तुम द लर्न तो न होना को तुम ने अदुना twice A हाब जे नंग पुंसी काउ याद्रे twice A जे करी न अदुगुम्बा ellipse की constant value दुने बा ellipse सैंपल अप संगी बा constant value दुने बा दे focus अनि जरा आप ने बोल दो माने या अब अदुगी value दो double of the twice double of the क्या बा the semi major axis दुने आ कोसी ने नाइनिंग जे के माइनिंग दे अदुनी ngasi nongmagi lau singwi wafam aduga huje anoba lau singwi wafam khara tolok preng ji okay adaidi huje akhoi laina adaidi atopa concept um saklak pri abreng ji को जे अनोब कंसेम सागला फया ब्रेंग जी कई कंसेम ला का नियम को आइदि याम इंटरेस्टिंग ओबे प्रॉपर्टी में आम यावर में ellipse ता हौजी प्रॉपर्टी आम फजा प्रॉपर्टी में थेंग ना ellipse की इक्वेशन खंगरे नंग सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस खंगरे अदि ellipse में लेरे खलो नंग सा अरे को ellipse में लेरे अदो आई नसाइदी सिगी पॉइंट दो खलगा थी गेमनी अदो सिगी वर्टेक्स ओइना खल थी गया फोकस अनि दिले नि सरा F1 को फोकस हमगा
f2 ko focus ang wadi le ne yare ko aduda hujik ngasai gi minus ra sija ai point eta p1 tholasi yare ko aduna ko kai hai ge ba si samjana ro ado serin si books di e sangi ko nang sim de khangelo serin si books e sangi aduga serin si books na b sang sim de khangelo yare ko semi major axis ka semi minor axis or radii har jar adoi tadi akoi according to the definition of ellipse ki definition gi matung ina kaya ba f1 p1 plus f2 p2 ki value ja kari ga manane ba constant value ni yare ko id any point ga no focus ni dera pa abdo kari ni ba twice eta ne dum haigram ne aduda hujik nang lawrei je sigi center sigi vertex lok pare aduna takpadi nangi f1 p1 gi value ga f2 f2 p1 gi value ga managadum ne ba si side ni je managadum ne abse ai symmetric win lawrei je center de lawrei je du chap managadum ne gyan da brai ningi ja aduna nangi sigi angang je a sang ne abse ju a sang ne ha bwani da ina ha betre er ba ni ni na twice sang ha ne adu ani ji manana ba ina construct ora ne mayai da du da a sang ne yare ko ye sang ni adu sirei se buk di b sang nang khangram ni si di b sang khangram ni si a la b la ado hauji akoina puthok de sigi topic si akoina puthok de focal length ha focal length ai tari ke dorba sigi point si center ni o f2 har jare na tra o f1 har jare ai di center de gi focus book am laf gi je focal length ha na tro aduna f1 ge f2 ge focus boy ge ni ado center di o ni o di gam laf ke aduna aduna o f1 na tro o f2 puthok ge khalina adu ira la sira o f2 je kya dar ne de using Pythagoras theorem is in the wrong using Pythagoras Susma gyan dabro in triangle karma triangle p1 o f2 p1 o f2 jinang na Pythagoras theorem sin da di ke dorba hypotenuse is tare a square plus a square equals to natragana nangsuma he yare se focal length wa yata maming do c don se focal suma heta har jalo se of2 square plus op1 square equals to p1 f2 square se mana ne are ko sidi kya dar ba of2 square equals to op1 di kya dar ba b square equals to CD a square. CD kya tarba nangi OF2 hai do kana tare ba root over a square minus b square. Are ko adu itari focal length je koi c ne yam represent dong ne focal length je. Na apa ma mong de represent do yai nangi focal length do kya tar kya ka anda a square minus b square type. Are ko aduna sim du ko ya de. Masi do ije por ani na huju bol do ije kari por ahan bada ellipse half result ba constant value do aide general fall samana ina riba hongma na idea do any point da focus ani do ara pat general fall do mana yani adu mai do ellipse mai ni adu value do twice into kadorba the twice into the length of the semi major radii or semi major axis. Ani so point da hujito uje khoni kino kanda the focal length of an ellipse amgi focal length ari ko center di focus buki kam laf ke ja kana pi ga kana root over lower ni aduga a square minus b square ba a di kana ne ba semi major axis ki square ga adu kana khai do ko ba semi minor axis ki square khai do aduga root ka slows ne are ko aduna nangi ellipse ki equations mai pyramid khala je x square by 2 plus 2 square haro plus 3 square haro plus y square by 4 square are ko equals to 1 si ellipse pyramid khala je si ellipse pyramid tar di nang a ki value to gare a ki value nang kana nam da harune a ki value kya tai
सिगी ellipse a की वैल्यू क्या तागे कना होंगे मैं स्मार्ट 9 है कर अतई देम खंगना दब्रो मबानी खतंग लो अचौबन 16 ने ए कइनो अचौब 16 आइदि कइनो मी 9 3 हाइना रकांदा अतई दी 3 3 3 बार 3 अतई दी जोगेस 3 अतई दी अतई दी Chamber 3, Prince 3, Vidyasagar 3, अतई दी 3 अतई दी Winner Bong Rosni 3 अतई दी हरो नो है तो यावर हरो यादे अई गाम मुन्ना तादे अचौबा खतंग ने खर सुम जैसे लोई लाले 4 ने ए आई जे ने कयाई गे ए आई जे सेमी मेजर्ड एक्सिस हाई गिम नत्रो ए जे सेमी मेजर्ड एक्सिस ने अनि दुदा अचौबा दुने ए ता दुने Sigi ellipse di slim more ni a fat where roye. This ellipse will be slim. X na 3 ka haiba. Y na 4 ka haiba. Do itar is minor fat where ni y na sang ni. Adu itar sigi belu se kya tare haba. Sine a ki belu da to ni a is the measure axis ne abdo. Sine minor axis. अदुने साइ सुगुम ellipse की इक्वेशंस दी x square by b sorry a हाइबे मोटा b square न थमगिबदो plus y square by a square थमगिदुदी equals to 1 x मफा थमदुई दी मागी x त क्याम कई दुनी अदु a गा b गा डिसेनर खुया डिसेनर नो याम लानगली जे इंडिया दा e n i नो क्याम खनिगा लेते e n i जे सेमी मेजर एक्सिस नि नो ने खली जे इस x त x एक मखा दबले दी e ने न खले बदु लालिको X मखाद ले ngang do A we B we be kamai khangane ba E na kram kanu ye ne ba semi E is dia so budo khalo abni B is no sa do khalo abni sre E ki bilu 4 da do ni gyan dar bo so guess zen gyan dar bo barat mi na lo hai nei ba se yo loi 3 3 3 3 loi 3 kai no to is ba B equals to kya dar ba 3 अदु इतारदी आइना हुजु थोनिंग जे नंग फोकल लेंग क्या तागे आइता रूट ओवर a square de 4 square minus 3 square अरे को c की वैल्यू क्या था 4 square 16 minus 9 c square equals क्या था 16 दिन 9 खादो क्या था 7 रोबर 7 था रोबर 7 दी क्या था 2.5 का something दार मने से खंगदर अदम फोकल लेंग दो द सेंटर दे फोकस बुगारा आबो दसी वइनि सिने यारबा अंदोने सि कावया देखो अदुन पोर अनि गतनि ngasi तौरिजे कावया दे the constant value ellipse am like tari constant value ma tholakane the constant value is twice a na a gi value do na dum la le dum twice a na a gi value do na kano hujigi mai laksalo ji la le to smai power twice into the semi major axis double of the semi major axis is the constant value in the ellipse the distance between the center and the focus is root over the square of the semi major axis minus the square of the semi minor axis some special case de I have though you don't need knots nang knots the quality
aduna ozam talapa matamda no ozam piraba do zam takudo gyan taroi damni si mai hayo because explanation wala done yarba aduna the ozam na samana matamda no suba explanation but pibs wait horoi damni ko wait hopudi ai karam ganda mana no da besam khatang lawraba no da pung ani hung ta ba dui ta wait hopu ai go do poto aduna jadi wait hoi aduna hena marwoi di explanation dune brain da hab dune ba aduna aina akoi gano aina slong tami ganda imana bamna hai ozam lei physics ki pura scientist sama ti lai he ozam lei aina yam pamja ozai ta pura wakhal dei sana bo mi te ozaga ate ozaga no speed pa kha pang ba ma di mana hai ba ahan class da no ye hosi like ta ko matam da mai to bo swa de ani do to bo so ya roi akoi course matam sida lo sindune aidi ateu jadong nos doroi adu noi khallo notes piba ma explanation chugok lo da ba notes kadang pi na nungti gi notes iba ma explanation ma sam sa di sum torong ne do yam to ngam ro senya natraga na explanation ma pura to gi ba ma adu aidi explanation to ba ji ira ga di to du ne ba ta ta aina to boi du mai na adu formen notes point ne pi da bi ma adu mai khallo ai ba adu akoi formen notes pi da bi to khalle yan dai koi na ja aduna no edo aduna no skidi like pa kadum ne ba the book is already there like already le ka nang kai do notes pa mi no notes pa mi miss di ga no to kadum ni ko like to le ram ni like pa ba hi kadum ni ai je like pa bu habit like pa bu technique le kadum ni no sinna bu hona bu dar ka lite no sin nang kai slo duna like this lo dum ne like pa ba he sa to la he dune no pa ba he sa to la he ko sim ja ge adu nang from la ga sala ko la tham de ga su ga di odun tong am thabam ne ozan ta inga i manung ji da ba nang dar ko brain da phone no hona ga dum ne ba nang most important we de the important thing is the things you put in your brain when your teacher is teaching you. Alright, go on. Yeah, special case of an ellipse. Ellipse is special case to see. How's the ellipse nang sila gara? Center O like gara, si focus ani lara. Sina si book sina A sang ya bani. adu no no sinam hola hona inga da kem ta hu draba ju khang de c gi value je c ga ore koi poke lengi value do adu nang na c je 0 da sang la kono tam da c tends to 0 ai c gi value je sum 0 da sa la kono ta c ai je c ju ni ko c gi value 0 sang bai ja ani mak sang la tu ni f1 ye f2 ge mai na lam na lem ba ja o da sum sang ga ku ni c gi value 0 da la bai ja o da sum sang ne ne adu last my shape se kai wei ni hambra smai tar kan ne se circle tar kan ne ya da right na ja ya da bro c gi value ni ja sum sang la kan da ne 0 da sum sang 0 da sum 0 da han ni tam da ko nang f1 f2 ko focus ani ja center o da loi ta sang ne f1 ne 0 ne f1 ne center ne means f1 ne o ne f2 ne moi hum ja loi center ta sang ne ba adu ga nang ellipse circle o ne aduna si sumya statement ma circle is a special case of ellipse circle je ellipse ki special case ne ap sigang nge dom ne karam ganda karam ba case da ma je circle ellipse circle da rai no when the focal length is 0 sigan da go siam interesting we pone ade ani suba case da nangi sigi c je ado ahan be case se le to c ko se 0 merge to gre ni do circle one ai se one gi je yar ko equation di lai yare equation di kamai to yare ka nangi equation ellipse ki equation ji kamai lai ge x square by a square plus y square by b square natro equals to 1 da gi ne ba yar ko
asi chapsalak bai je kai dogtuno sum chapsalak bai je kai dogtuno sa chapsalak bai je attempt to bana ti yongko nang c gi value 0 tarak bai je c gi value 0 tarak ma tam na sai du yongo akoi c do kamai tor phangi root over c gi value do a square minus b square na ta givne c gi value 0 ta ta ri ke dor ba 0 ta ne se over a square minus b square adu itadi sikya tarba root to so square ka salo 0 ki square 0 tare so square root ka thana ni 0 equals to a square minus b square adu itadi a square equals to b square tare jo ge snang yi wafam jini ko equation circle ki equation du ta usine ba mana je adi aina de high na ellipse c ki value focal length 0 ta ma tam da circle won yene adu equation de kamai tor kani sine ba equation du ying je ko sile to adi c na 0 ta ma tam da a square ga b square ga mana ka ne adi semi major axis ka semi minor axis ka mana ka ne ba a ga b ga mana bam thue nang c je string do ne c je 0 ta salai ne adu tadi a je sumai sangam ba ja c je 0 ta ga sum sum chapsalak tu ne adu a gi value 10 jalak tu ne sa gi b gi value je na sibung ni dana b gi value ga mana salak tu ne a ga b ga mana tu ne adu tadi ma do sira a gi value b gi value na si wa a gi value na si wa ga a gi value chapsalak tu ne adu a ga b ga samana tu ne ha ba ni da adu circle shape sem gi do ne adu tadi nang gi sigi kaino gi equation si wa ram bane ba nang ellipse ki equation je si wa ram bane ba a square by x square by a square plus y square by square equals to 1 na ado nang mana gram ne ba mana di a square ga b square ga mana ha bani ado mabai ni sab mana ni na sab mana value um tara ne ba adu value do ai r square thon gap yare ko ai mabai ni mana ni sab mana value um da sinjan be ai na adu r ne khala je ba adu tari x square by r square sin bigro a square muta mana ya mina y square by r square equals to 1 adu tari multiplying both side by r square ne equation je multiply to tari x square r square ka khrani y square ga makha r square ka khrani equals to r square this is the equation of circle x minus 0 whole square tham ja re se y minus 0 whole square tham ja re equals to r square aduna singang je karam tan te ba khuna chapter keno chapter number 10 da tawgiba the equation of circle ki equation eba center at center do kai leiba 0 0 da leiba kai no ka minus to is center ne abdo aduga radius na kya hoiba r hoiba r I je karam tan te radius na sai a ga b ga dune samana ram ne a ga b ga adu a ga b ga je r where ne radius loina bak samana ne aduna when c equals to 0 means focal length becomes 0 the circle the ellipse becomes circle sigyan dar bo sibo gyan tanar bo joges khata te te gyan tanar bo atai jane ro adu yare sigi case na mo si ga focal length do a tarak pai bani nang focal length do a tarak tar di focal length do a ta tar di focal length a ga mana gre bani do straight sat churni e mathang yo when c equals to a hai je na sai ni c na 0 oi bani adu da di sab salak tu ne adu c na a ga ma a na di sang du le tu a de singai sang ni a di ma sai sang je ni ko adu c je di c t le jame c je a tarak pai bane adi c je sang dorok pai bane c ge ga mana gi bai bane adu itadi ngasai di sumaina le ambado sumai chap salak pani adu haus di c je na ga mana gram na sum sang thok khra ne ba yare ko adu ga b na 0 tarak pai ba b 0 tar ne ai sum sang thok khra mina nang gi b ai de sera y axis da kyam na yab ne sum 0 tar ne adu itadi c ellipse ke wo ni straight line do in jat khra ne ba Adunto. The ellipse reduces to straight line. Sigan da bro noi bo. Anu ba to pe mu to centricity. Centricity has kai no sina. Centricity has anu ba tam am ni noi kam kining aliti. Centricity has kam tam no hai kanda. Ellipse a kayam phet way. How phet is highland or how slim is lanchen ba on ba kulai dubu centricity go yar ko
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯂꯤꯞꯁꯇꯣ ꯀꯌꯥꯝ ꯅꯣꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯌꯥꯝ ꯃꯌꯥꯡ ꯈꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯟꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯦꯔꯥꯃꯤꯇꯔ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯗꯦꯐꯤꯅꯤꯁꯟ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯀꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯥꯝꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯠꯁꯇ eccentricity ꯀꯧꯋꯦ how fat or how slim the ellipse is Helen kay ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯂꯩꯌꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯂꯩꯇꯦꯗ Helen Helen nang Manipuri yam hairameko mi mchadi yadeko mi mchadi lockdown ꯑꯣꯏꯈꯤꯕꯗꯩ Manipuri yam lockdown ꯑꯣꯏꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯐꯣꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯏꯍꯟꯈꯤꯕꯗꯒꯤ Manipuriga yam ꯍꯩꯒꯔꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ Manipuri ꯂꯣꯟ ꯍꯩꯔꯝꯗꯕꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯩꯔꯝꯃꯦꯀꯣ ellipse yam toina hange noi India yam toina hange aduna haitaba yade ai ko haitaba suya yade ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ellipse ꯍꯩꯅꯗꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯃꯃꯨꯠ ꯇꯥꯅ ꯈꯪꯗꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯂꯥꯏꯕꯗꯤ ꯈꯪꯕ ꯍꯧꯔꯔꯣꯏꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯣꯏꯗꯣꯏꯁꯦ ꯏꯒ ꯕꯤꯒ ꯚꯦꯂꯨꯗꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯆꯦꯟꯅꯔꯅꯦꯕ ꯏ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯁꯦꯝꯃ ꯑꯦꯛꯁꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯔꯝ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯦꯅ ꯁꯤꯜꯍꯧꯔꯅꯦꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯩ ꯁꯣꯏ ꯍꯧꯔꯦ ꯅꯣꯏ ellipse ꯍꯩꯇ꯭ꯔꯥ ꯏ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯑꯆꯧꯕꯗꯣ ꯈꯟꯒꯗꯧꯕ ꯁꯦꯃꯤ ꯃꯦꯖꯔ ꯑꯦꯛꯁꯤꯁꯇꯨꯅꯤ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯅꯣꯏꯅ ꯈꯪꯗꯕ ꯒꯦꯞ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅꯅꯤ ꯅꯣꯏꯅ ellipse ꯍꯩꯇꯦ ꯑꯩ conic section ꯍꯩꯇꯦ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯏꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯅꯪ ꯀꯟꯁꯦꯞ ꯕꯥꯏ ꯀꯟꯁꯦꯞ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯤ ꯕꯥꯏ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯤ ꯆꯠ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯅꯧꯕ ꯇꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯛꯇꯣꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯣ ꯗ eccentricity ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯟꯅꯕ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄ ꯃꯤꯅ ꯂꯣꯏ ꯁꯦꯝꯃꯤ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯂꯥꯏꯅ ꯇꯥꯛꯂꯛ ꯄꯤꯔꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯅꯩꯅꯔꯒ ꯑꯐꯥꯎ ꯑꯐꯥꯎꯕ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅ ꯃꯦꯊꯃꯦꯇꯤꯁꯤꯌꯥꯟ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅ ꯅꯩꯅꯔꯒ ꯂꯣꯏ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯝꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯀꯔꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯤꯡꯉꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯁꯤ ellipseꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯅꯩꯅꯕꯁꯤꯗ ellipse ꯀꯌꯥꯝ ꯐꯦꯠ ꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯝ slim ꯑꯣꯏꯁꯦ ꯑꯣꯟꯅꯕ ꯀꯩꯅꯣꯝꯇ ꯁꯦꯝꯁꯤ ꯁꯤꯅꯦ ꯄꯦꯔꯥꯃꯤꯇꯔ ꯑꯝꯇ ꯇꯥꯝ ꯑꯝꯇ ꯑꯗꯨ ꯃꯃꯤꯡ eccentricity ꯀꯧꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯟꯒꯅꯤ ꯁꯤꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯃꯦꯖꯔ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤ ꯈꯪꯖꯤꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯀꯝꯄꯤꯌꯔ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯐꯦꯠ ꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯝ slim ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯩꯅꯣꯝꯒ ꯀꯝꯄꯤꯌꯔ ꯇꯧꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ellipse ꯑꯃꯒ ꯀꯝꯄꯤꯌꯔ ꯇꯧꯅꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯀꯝꯄꯤꯌꯔ ꯇꯧꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯗ ꯊꯝꯖꯕ ꯆꯥꯃꯁꯁꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏ ꯊꯝꯈꯤꯅꯦꯕ ꯀꯝꯄꯤꯌꯔ ꯇꯧꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯝꯄꯤꯌꯔ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯠꯁꯇ ꯀꯝꯄꯤꯌꯔ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔ ꯄꯣꯠ ꯑꯅꯤ ꯀꯝꯄꯤꯌꯔ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔ ꯀꯝꯄꯤꯌꯔ ꯇꯧꯏ by ratio na compare tꯧꯕꯁꯨ ꯂꯩ by difference minus ꯇꯧꯊꯣꯛꯑ compare ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ 2 ꯒ 5 ꯒꯁꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯅꯪ 3 ꯆꯥꯎꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨ minus ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯒꯤ 2 ꯒ 4 ꯒꯁꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯈꯦꯠꯅꯩ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯌꯥꯝ ꯈꯦꯠꯅꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯅꯪ double times ꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏꯌꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯃꯥꯏ ꯇꯧꯔꯒ ratio ꯂꯧꯔꯒ ꯃꯦꯠꯁꯇ ratio हाइबा पोटसिगा difference हाइबा आइदि खाइदोंनाबा पोट अनिजे करिनेबा पोट अनि कंपेयर तोबदा सिनाबा पोट नातनेबा निजे यारेको अदुने eccentricity हाइ तारदि कइनो हाइ कांदा कयाम फेट ओइगे ओनबदुनिको नंग ellipse लैरा नंग सिरा f1 दो से लैरे खलो f1 f2 ओइगेरा सिरा फोकस f1 f2 लैरे खलो यारेको अदुगा नंगी सेंटर दुना ओ से लैरे खलो यारेको अदुगा सेमी मेजर एक्सिस e से लैरे खलो यारेको अदुगा नंगी कनो पोकेट लेंग न कयाने बासरा सी लैरे तो पोकेट लेंग द सी से लैरे अदु eccentricity e ना रिप्रेजेंट तोइको e सिजे रेशियो नेबा कना कना की रेशियो नंगी पोकेट लेंग दुदा
kana ratio lokpa divide torokpa nangi semi major axis na divide torokpa nandum oni ye gandar ba aduna eccentricity is the ratio of focal length and semi major axis gandar ko moi like to be definition je parju ya si change se lu thak towe hena ngau ne nang khang du je sira dum khango kemta khaninga te semi major axis say it is the ratio of the focal length and the semi major axis yung ellipse ani yata khanova ahan by ellipse to gi eccentricity je e1 har jaba ahan by ellipse gi eccentricity do 1 tai khala ja ani suba ellipse gi eccentricity 2 tai khala ja 1/2 tai khala ja si ellipse ani je karam bane hena fet oine kana hangam ge si ellipse ani je kana na hena fet oine ellipse ani leba ahan bazina eccentricity e1 leba ani subni eccentricity 1/2 leba ani je kana len fet oine nemar ka hangam ba yaw bro na khala moi sama sam to lom ki ai Rosni nang ai rosi kana na fet oine Keno atai di Rosni ka chakra ke Rosni abang yang yang amaro jang de si yengo si eccentricity 1 tai je 1/1 hai ba samana ye makha ji kana ne ba semi major axis ne ba si 1 chat ne ba adu ita di si khaino e1 je 1 ta ba je circle ne se e1 1 ta ba je circle ne kari do ba focal length ga no ga mana re habine ni do 1 ta je focal length semi major axis ga 1 mana re ne 1 ta je kalsna ga adu ski ellipse ke dor ni semi major axis ne 2 ta ra min semi major axis na adu ke dor ba nangi focal length na 1 ta hai ba swai de le ne adu ai distance khara de le ri ba gandai go asine yare se adu semi eccentricity khange ka sulu bo pon ante nunga hayeng dei exercise pai ji ko ngasi gi dinangoi ai kari lei gi ngi noi ai di pam nai na gi yare yong ai na ngasi noi gi tak mo tam da direct hai bani yong equation of ellipse ai direct pi bani noi derivation do tam ni x square by a square plus y square by b square equals to 1 this is the general equation ju na te ba derive do tam ne my equation tu ga lai ba noi scope ta san right ta yam nai ni ga yam lai hai ta ellipse yung adagi akoi keno planet na keno da planet mayam na numit ki akoi koi mayam je ellipse orbit se circle da koi dam ni ko elliptic form da koi bani ko elliptic orbit ta sike no dam thengna kani ellipse kai je mamang ida di ellipse ka je khangam bana ti kamai thol khangai no hambra adagi aina ablo nangi telescope toroga apawa mamang gi Lagrange Euler mo apawa mathematician mayam jina a naina mathung da phangabo pot nga thane planet ki maram da mam naina ba pattern mayam ri yanga ga boy de yek thoga tarak pa nga thane lai khutang khina je mamang ai matam moina toram ba koin toram ba moi de ma yanga ga kari sabi ya yar ga si mayam loi semak khim nga thane ba akoina uji to ijina brush tim pha pura moi ni ma sim pha pura sat pa ne khenab do khango yar ko okay
Okay, 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 okay. ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ. ꯑꯗꯨ latest rectum. Latest rectum ꯅ ꯂꯣꯏꯔꯖꯥꯔ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯦ. Latest rectum. ꯂꯣꯏꯁꯜꯂꯦ ꯃꯤꯅꯤꯠ 10ꯗꯪ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯈꯤꯁꯤ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯈꯤꯁꯤ. ꯉꯔꯥꯡ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕꯅꯤꯅ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯀꯥꯏ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯖꯥꯠꯅꯣꯅꯦ. ꯁꯤꯖꯦ ꯁꯤꯗ latest rectum ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ. latest rectum ꯌꯦꯡꯁꯤꯀꯣ. latest rectum ꯍꯣꯠꯁꯤ. latest rectum ꯗꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ definition ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ. ꯅꯉꯣꯟꯗ ellipse ꯑꯃ parabolaꯒꯤꯗꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ellipse ꯀꯗꯨꯁꯨ latest rectum ꯂꯩꯔꯛꯇꯨꯅꯤ. ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ. ꯑꯗꯣ latest rectum ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ellipse ꯀꯤꯗꯗꯤ latest rectum ꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯅꯪ ꯐꯣꯀꯁ ꯑꯅꯤ ꯂꯩꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ f1 ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯒ f2 ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯒ. ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ. ꯑꯗꯨ ꯅꯪ ꯀꯩꯗꯧꯔꯕ latest rectum ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯐꯣꯀꯁ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯤꯁꯇ ꯄꯥꯔꯄꯦꯟꯗꯤꯀꯨꯂꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯗꯧꯔꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯟ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯅꯤꯗꯨꯅ ꯏꯂꯤꯞꯁꯇꯨꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯥꯏꯟ ꯁꯦꯒꯃꯦꯟꯗꯨꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ. ꯁꯤꯅ A ꯁꯤꯅ B. ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯏꯂꯤꯞꯁꯅꯦ. ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯂꯤꯞꯁ ꯑꯗꯨꯗꯨꯕꯨ latest rectum ꯀꯧꯋꯦ. ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗꯁꯨ A B ꯁꯤ latest rectum. ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ. ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯂꯩꯒꯅꯤ A B. A B ꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯣꯅꯣ C D ꯍꯥꯏꯔꯣ C D. ꯑꯗꯣ A Bꯒ C Dꯒꯗꯤ ꯁꯥꯡꯕ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ. ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯏꯂꯤꯞꯁꯀꯤ latest rectum ꯑꯅꯤ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ. ꯐꯣꯀꯁ ꯑꯅꯤ ꯂꯩꯔꯛꯄ latest rectum ꯑꯅꯤ ꯂꯩꯔꯛꯄꯅꯦꯕ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯩꯝꯇ ꯅꯪꯅ ꯁꯤꯟꯅꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ. ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯔꯛꯏꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ. ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯅꯪꯅ 이퀘션ꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯥꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏꯕ. ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯥꯒꯦ ꯌꯦꯡꯁꯤꯀꯣ. ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯁ ꯗꯤꯔꯥꯏꯚ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ 이퀘션ꯅꯤ. ꯅꯪꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯦꯔꯥꯕꯣꯂꯥꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯂꯤꯞꯁꯁꯦ ꯁꯤꯅ A ꯁꯤꯁꯤꯅ B. ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ. x square by a square plus y square by b square equals to 1. मागी ellipse की equation से सिगी ellipse की equation से यारे को अदु इतारी ना हुजिक करी खंगरगे अब करी खंगरगे आय कांदा नंगी कनो जे latest rectum ge sang बजे कोई पुथोक्तुनी खंगद्री यारे को अदो पुथोक्तुनी खंगद्री यारे को सिरेन सिबुकी असंग latest rectum माइ तार सिरे सिबुकी असंग बजनी खंगद्री अदो आई L ने लॉक्शन गेब से L नंग L के B के माने खनगनी को B के L के मानदे B हाइज दे सिरे सिबुकी असंग बनी L हाइज दी सी के असंग बजनी को L हाइ तार दी तोंगान बम पॉइंट हम के असंग बमनी L के B के माने खन बेयादे आई डायग्राम जन हाइ फेति मानरा मने येक पदो फरक ताबैनी सिने L ने खलजे आई दे latest rectum के असंग बदो L ने खलजे आई दे पुल अप के असंग बदुसना ते latest rectum के ना असंग बाइजे सिरेन सिबुकी खतंग असंग बजे सेमी latest rectum माइ तार latest rectum दी AB पुल अप बोइदुने बादो तंखाइ जी L ने नै लौरगे सुम कइनो तो बलायंग ना सुम लौबनी को सिदे आई दे होट बलायंग ना लौबनी को AF2 की वैल्यू आई तार AF2 की वैल्यू जे AF2 की वैल्यू जे L ने लौरगे यारे को सी L ने लौ तार बा सिगी सिरेन सिबुक दे क्या होइने सा सिरेन सिबुक के सांग बजे C ने फोकल लेंग ने C यारे को अदुई तारदी E हाइबो पॉइंट जे कनाम तना तेबा X तना के आम चली मा C चटपा E हाइबो पॉइंट जे उनको X तना मा C चटपा Y ददी के आम काखली Y ददी L काखत बदुगुम पॉइंट है हाइदी X की कोऑर्डिनेट C नी Y की कोऑर्डिनेट L नेबा latest rectum आदि latest rectum सेमिबा मागी A B की एंड पॉइंट A हाइजे सी ज्ञान तारबो C चली सी ज्ञान तारबो कई नोआ कांदा फोकस पावने फोकस पा पाव चले हमने X दे फोकस पो चले हमने तो Y ददी के आम का L ngai का खले हमने यारे को सिगे सुकाई दे को अदो नंग हौसिता तौगरे करी तौगरे कांदा नंगी अखोय हौसिता करी तौगरे कांदा नंगी सेंट्रिसिटी जे कई ग माने हाइगिबा
aina c by a hai give do c gi value je kari irak pa yare to ita c gi value je e a irak pa yare eccentricity aina c by a na ratio ne hojai give do c gi value je e a irak pa yare yare ko adu ita nang siragi ke dorba c gi muta e a comma l ne irak pa yare c gi sugai de ko aduna e hai je kana no e hai je c gi ke no da ellipse da leba point amne ellipse ki equation na kana hoigraba c hoigram ne adu ita di ellipse ki equation na sini aduga ke dorba ellipse da leba point am phangam ne adu ellipse da leirab ni nang satisfied already id x muta na c x coordinate pa y muta absolute kan it will satisfy because this point is on the ellipse on this equation yar ko sidi ke darba ea square by a square plus y muta l square by b square equals to 1 yar ko sidi e square da horani plus l square ka gino ka e square a square ni a square ma kha ga thana ga l square by b square equals to 1 sidi kya darba e square की वैल्यू जा 1 minus l square by 1 minus क्या darba जा sorry इंगा को सी cross multiplication दौरा सी b square दौरा l सेम नौरगा e square b square plus l square आई e के l के जे हाइबेल माना मनी equals to 1 अदु इतार सी क्या darba nangi e square b square plus l square equals to b square tare cross multiplication dor adu itari nangi l square ki value je kya tara basa l square ki value je asi som thang ni aduna b square har ni yare ko aduga e square b square minus lai ge tumne yare ko ado nang na si b square kam lo yare b square kam lo yare ko aduna 1 minus b square का मतलब होगा b square का मतलब होगा 1 minus e square खत्म हो रहा है यार को 1 minus e square नंग सी में फंगे यार को नंग केम तो सिर्फ 1 ही लेते को आई हर के को आई पंच लाइन दो हर के अदो कोई e दिखे आगे बा e आई तार दी c square by a square e आई तार दी c by a आई किमने यार को e आई तार दी c by a आई किमने यार को अदो e square तार दी c square by a square तारा ने 심자니 거 अदो कोई सही फॉर्मूला में हम तो लिसन रख पानी था कोई c है जिसे फोकल लेंथ कोई को माइप तो कोई फोकल लेंथ है ना ये तो रूट ओवर सेमी मेजर एक्सिस माइनस सेमी माइनर एक्सिस अदो c स्क्वायर दी क्या तारनी c स्क्वायर क्या तारने का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तारने अब c स्क्वायर की मुहूर्त क्या तारने बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर थम जा रहे बाय a स्क्वायर सीधी नंगना डिवाइड तो तार दी a स्क्वायर बाय a स्क्वायर दी 1 तारे माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर तारे यार को अदो हौजी नंग पोट अमा खतंग नि फंगी जे करी पोट सिगी e स्क्वायर की वैल्यू जे 1 माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर टाइप सीजन फंगे सियाम इंपोर्टेंट होय अदुगा मथंग पोरम जुयेंग जे नंग l की वैल्यू दी क्या फंगी बसा l की वैल्यू से होतो रजी l स्क्वायर की वैल्यू से क्या फंगी बसा b स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर आइ बनी अदुना b स्क्वायर तम बिरो से b स्क्वायर 1 minus e square की मुहूर्त दिन कहीं थमानी e square की मुहूर्त सी सी नहीं आ रहे उसे पंगी दो 1 minus b square by a square यारे को अदो इतारी सी क्या तार बसा सीधी l square सी क्या तार सा सी 1 minus माने थुगार का ना minus में कक्थन अगर नहीं सी plus 1 करनी मनुंग इसे अदो इतारी लेमो इसे b square into b square by a square खत्म लेमो रहे अदो इतारी नंग सी क्या तार बसा b to the power 4 by a square खत्म हो रहा है नसी बोर्ड नहीं खत्म नंग निंगसंग दुई जे यार को सेल वो चला तो नहीं अदो सी मोथंग दे नंग फाजलाओ कहीं नंग फाजलाओ दुई जे सी बोर्ड नहीं जाए स्टार का नहीं जे कहीं बोर्ड नहीं सिर हाई जे के दौर बा सेंट्रिसिटी की फॉर्मूला जे नंग अनी नहीं हो जे फंगी जे करी सिरम जो फंगे तो सेंट्रिसिटी की फॉर्मूला जे आई c by a ने भी सेंट्रिसिटी जे आई फोकस पिरम कांदा c by a C as focus piramakanda adagi A piramakanda ado sometimes exam the later kya tadi focus piram da baiba semi major axis ka semi minor axis ka khang piram baiba A ga B ga khang piram baiba adung ka da nangi eccentricity kari work kana kanda sina formula bi ne to han bajina root over 1 minus b square by a square na pi ga
ID e square has just from second root over circle. As formula is e square equals to 1 minus b square by a square. Kay no by essentially formula hane lejaram niko. Hane kana lejaraba si lejaram niko si formula lejaram niko hane gitu si formula je. Masai lejaram niko si formula je. Ado sidi ka doroba focus aiba pose yauriba si aiba pose yauriba. Ado si exam de piram redi nang kai sina ne ba. Sigi formula sina ne. E equals to e root over 1 minus b square by a square. Yare ko adu ko c na ke doroba lattice rectum l square gi ni puthora ije. Yare ko ado c formula je aina hoji important ho yai je si je important kitang oiram dre am ko sadok pa yare nangi l gi value je kya tare dui tar di square som da square je root ki tar di b square by a tare to square je ka thana raga. Yare ko l gi value je b square by a. Ado akoi lattice akoi na puthui je si ki topic se lattice rectum puthok pani to lattice rectum. Ado itardi lattice rectum de akoi aina sai ka hagi ba a b ne hagi bdo. Lattice rectum mai tari karamba line ne bdo line segment ni nangi semi major axis the perpendicular ba to sira 90 degree perpendicular ba adu ka dorba focus pau ba adu end point ani duna nangi left lei ba adi a b ne ba. Ado l gi value di phangram ne l gi value the b square by a na phangram ne. Ado lattice rectum di asidi l di semi lattice rectum ni e daina f2 bu khatang ni ado double rectar di full lattice rectum wo draw duna twice of b square by a. Ado singa sidai ka ya de si polan je atai loi ka ro ya loi pha ju noi ngam ponte atai loi ka ro ya ko si polan je khatang ni jang si ju ka ro l square ju ka ro si polan je khatang ni jang kari pot ahan bada ellipse si posima eccentricity there e square equals to 1 minus b square by a square. Ani so boda ka dorba nangi lattice ellipse ki lattice rectum ja twice b square by a tayo si pharo ya lwa habe remind to ko ngasi hoi ta ki ma'am ja kai ta kra pot mari ka tang ta ye kai ta kra ellipse equation je x square by a square plus y square by b square equals to 1. And it's to pick the constant value. Ellipse the constant value the twice n means the sum of the distance of any point on the ellipse from their foci. Yara ko the twice n. Mathang the kaino ta khib da. Ka uren ning jong mathang ngai ta khib do. Ado eccentricity da kare eccentricity kai ne ba c by a habani ado atopa formula da c formula sinaraga root over 1 minus b square by a square eccentricity ecosystem ta nga sigi sim ta constant do sim ta eccentricity ta ado lattice rectum lr can have twice b square by a ne ado I can hom ta khidai ne ama takhim ni si constant value ne har matung da ma takhidai nei bong kong brain pate asla je ina takhe do kai noi ka ore ya lo asla je si ge matung da takhib do to yare solution je aduni sini aduni ellipse lui have ja sim di yade ellipse lie noina munna khang da baina yare ko ellipse lai poni noina munna khang da baini ano khangjilo asi sire si ellipse ki question me am je khangjilo formula me am je khangjilo sire lai later oh sume amaga taki kaino focal length focal length do kya ta hai ba root over b square by a square ta hai ko adunga hemse koi ngasi ta khib da let's sikam ta aduga sikatang ni tai je koi ahin batak te ko focal length the scene represent the way focal length ja root over square of the semi major axis minus a square of the semi minor axis singai phajalo sinoi kano dei tho wa kano di yam I khoi gi
Bidasagar yami. Bidasagar si phalang ay salo. Ellipse ki ellipse tharaga si ngai si salo. Aduma parabola tharaga ngangi from lang ai du salo. Adu ellipse tharaga si from lang ai si salo. Mathang hayeng na hyperbola ta kani. Hyperbola tharaga anda hauji hayeng gi from lang ai. Yare ko. Okay, kano gyan tahoro tahudabro ta di tai haro du sanaro. Tai dang di harmo. Okay, see you in the next video.